Ndemwe ntere chianchigi kirwa nari iri gatigati ka mateta nyuma ya umwe wari banja eze kuerikana kwendia munda atenenkiriro thane antu bange banja uria wari akugura munda jojo na ugite we ari tayari kuchokia munda jo kethira ake agachokerwa mbecha chiawe nzaezi nande ne kuromba thirikari gutonyera bakiuga makarika jankuchanyo cha miunda bore ne jongerekete bonene kakimutegi ari na rugonoru Nkuyano chemundi chumirite ntere chianchige kirwa nari kiriana ba muchumo wanto mutunga nto muirichia kwena issue ya munda tora yo kugambirwa ni mwene munda na rongina na kuringana na ntaturiya cia karikire kiumia kithiru gwatuika no monga tuje naja kuthikiria bara bakuraramika na assistant chief agutwita itwijire twaja na maoni kuringana na mukuru mwene munda uria original mwene munda aja agaire munda jwawe uri ni mware omuthinja uria ugutunywa munda jojo wawe muntu ucio kuga kagurite munda ni urongo muntu atura kwija akauga i wakiri mutuma cosgay advocate achoka akauga indisi ai lakini batura tuona atura aretete aguri mundene ikia tumi ukonethithia mantu jai chonthe ugu akuga into biawe ibienyangerwe nowe jira arambura thikinkiewe na arekira ngari ni aretanio imbroka ukwenda kwendia munda agwatirite my aunt nontu gitaito yu kuririkana ne gacheri kanana na kirimi na nukuona uti ari na uti otwiririte ndinya nini kwa uoni ura ankuromba akietendeke nontu mukuru go tunywa transfer munda jo 1999 ijojo kwa ojo guchieta wakiri nontu babo kwa na akunda agantu ejere amaratasi aromuchainithia akiuga imbecha ciakuru au ni omunda jo awe wetire airitwe mukuru wethaira magita ya maingi ari murebi atamenya inya na imbine ata gugwita no kumenya ndareta ero baruga guchaini akaigwa kerwa imbecha cia useni imwere ba kwende kuthithia ibayukie miunda bendi na kirirutere rurungi rukiariru mutaikirimi ura kwenda kugura mundo uyu taito kuringana na sheria ya Kenya niyo yonanagia mwene mugunda kana uria atina mugunda so taito ikuma oni ndari mpenderwe mugunda ni one of the parties tawe Sarome na mugunda jo kujunthingata lakini nande nuntu community tekwerewa nikio tumnendaga nande tuchemane na sibu kenda sibu atwira atia the way forward nkuigwa taka werwa teka kugamba lakini nkuigwa akuru fence yako inambikagira mitire iri kuyonthe muthinja na thakachia yebejire bagitanga na ntaboria no wijitha jau malicious damage ntaboria buru na ndauga atia ngukirira jau lakini ola tukwenderea no uba kugita atia kinya mugunda jurandiku no bakwenda kugita atia mbuma kuna ndite mbeca ciakwa guti mtomba kugura mugunda nenkanira mbeca aigwe bwega akira waumeku so I am here I was just here to seek peace na community na ntina thina na buni na embugire kinya community kauga itikwenda kumbona ku lakini bambire bandae twalie na kurupau nkona into byakwa ate the only thing ambene riu kinya mushaindi wengwa nte mushaindi lakini community yonde nuntu no nionaga ni mvinga taira mantu jau yuga yoni but nande turejite anarua kenda tuthiria mantu jau kuma gishikumbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi.